Yego. Yego. Satelite za Ruda. None kandi ati ruhindisha avugira ntabona abapfa. Yego ruhindisha wakomeza nta kibazo. Wakomeza. Ijambo kimuza muhuza ibidaho. Ko murazana abahutu bo. Komeza ruhindisha. Yego komeza. Nukuzoshira ng'inkotanyi mu manza. Ruhindisha ngo ngwiki? Zigacirwa mfurwa namwe mwagiye mucirwa. Mukababaza ngo abanyu bapfuye. Ruhindisha. Yego umwe FPR. Abanyarwanda beherejwe mu mahanga nuko bangiwe gutaha. Ico mwangiye gutaha kirahari. Ngo mukeneye kuzohisha n'intwaro n'ibibunda no gukuraho ubutegetsi. Ariko ntimwangiwe gutaha ntababujije gutaha nta n'umwe. Ibyo zo tuzumvikanaho kandi ntimubibere. Congewe ca kabiri. Yego duhindisha. Navuze nka koroneri. ntabwo nayavuze muyakeneye. Koroneri wa RDF. Ico mukeneye n'ukwica. Uri umusirikare koko. Uzoshira ng'inkotanyi mu manza. Ese Koroneri Ruhindisha n'abandi bavandimwe bari kuri runo rubuga. Kuri satelite za Ruda. Yego. Video ya FARDC iri kurasa mu rindiro by'inkotanyi na M23. Kuri tere. Ko iyi mbunda ziri kubarasa n'imbunda zo mu bwoko bwa BM21 zitwa Jundai. BM21 Jundai. Aya makopera BM zirasa zifite ubushobozi bwo kurasira kuri satellite. Babonye ko bari kurasira kuri point zerekana n'umuntu bari kurasa. Yego General Frank Mugisha aho kuri tere kuri satellite bimeze bite? Ndabona aho kuri mapu werekana ibice intambara iri kuberamo. Umukoroneri wowe sobanura ibyo biraho kuri tere. Bivuze ngo computer yayo ikonekitinga na drone iri mu kirere. Drone ikajya gufatira point ukarasira kuri point. Sinzi niba ubyumva neza. Yego yo kumbunda ukayihuza na GPS iri kuri drone. Yego GPS yo kuri drone kakadege kaba kagurutse katagira umupiloti. Birumvikana kakorana na GPS kuri Google Mapping kagendana na mapu y'ahantu tere zose kaba kazifite gatanu ku kandi. Kakajya gafotora hagata kohereza point. Yego point iba connected na point yo kumbunda ya BM. Yego kayikweretse iyo ubonye video yayo ifashe ibifatiye ku ikarita igafatira kuri GPS point ibimenyetso bya kizungu bifatwa na GPS. Yego ko nahita ko byakozwe n'abazungu ariko n'ibintu birabakoresha pima n'imihanda bakoresha pima n'ibibanza GPS ikora byinshi nihisigeze nibigezweho muri make. Ira tracking. Yego cyangwa batwara imodoka n'ibindi. Yego GPS yifashe ifata n'ikarita. Okay ariko none ya karita yifatiye nanone computer yo kumbunda nayo iri kukwereka n'ubundi ibikoranye na ya yindi iri gukurana na ya kamera mu gipimo mureba. Yego izo mbunda bakubwira ngo zirasira kuri satellite. Nuko nguko bimeze nuko rwego zirasamo zigafata igipimo aho umuntu ahagaze zikaba ariho zikubita ikompora. Murebye ayo makopora babaje cyane ariko kujya kwitereka ku gahanga k'abana b'abanyarwanda ku gahanga k'abayimuventura n'ubona babana bari abakongomani cyangwa bita abakongomani nabo bakeneye kubaho. Yego icyo nibaza kweri iyi ntambara mwankotanyi mwe mwifite amahirwe ni ukuvuga ntabwo ahora ku muntu buri gihe azi igihe kimwe akagitambuka agaherekezwa n'ibyago. Yego murakitiranya umukongomani kari wa wundi kera katanyama twajyaga kuri saa tubona tuvuye kuri musozi agahita asenya imbunda agakuramo ibyo twita firing pine.
ni ukuvuga ubu umukongomani yarakangutse, acanye ku maso, ni ukuvuga nta wamukandiraho, nawe ari kwiga ubukinduzi. Ni ukuvuga ingwe yari itazi gufata ku gakanu yarabwirijwe, ubwo nabo bashaka kwigana iby'inkotanyi. Koko n'abakongomani bagiye kuba abakinduzi koko mu karere k'ibiyaga bigari. ibi kariya gakubita mu kibuno cy'isasu ka kandi gatanga umuriro. Yego, mbona ndifata nigira ikintu tumara cyakareba ikindi kintu yangiriza. None mwaretse gushirira hariya hantu ke muhashiriye bavandimwe, bareke gushirira mu ntambara. mwirebere vuye muri FARDC berekana uburyo bari kurasa abantu babareba, ubwo wazadivasinga ugaca kuri amakopora ryari kabisa, kugira ngo imbunda ndifata nigira ikintu tumara cyakareba ikindi kintu yangiriza. None mwaretse gushirira hariya hantu ke muhashiriye bavandimwe, ayo makopora arashyizeho na video ngo mwirebere vuye muri FARDC berekana uburyo bari kurasa abantu babareba, ubwo wazadivasinga ugaca kuri amakopora ryari kabisa. Ibyo birindiro FARDC irimo aho iyo mizinga iri kiri kuyakusha indege, ariko M23 n'u Rwanda na RDF ntibajya baha agaciro abana b'Abanyarwanda bari gupfirayo, ahubwo baha agaciro inyungu zabo bwite. Kuko nta mibare batangazwa, kandi mu Rwanda nihumiriza nkuyobore utegeke ari uvuga twakavuze ati bahashiriye abafashwe mbere mwese muri kubabona baricecekera, bazanye bambeshya ibi mwababonye. Uyu munsi mwabonye ko bari kwashyizeho video y'abana bo ngo mu karere ka Gisagara babiri bari bafashwe mbere. None yego kuri satelite za Ruda hirya no hino mu makambi y'impunzi no mu Rwanda abana mwababyariye gupfa. Iyi ntambara nifite amaso, Kagame yibeshye kuri Kisekedi, iryo koranabuhanga arimo arwanisha. Noneho nta bya bintu zitwaza ngo ni inyeshyamba ngo ni wazarendo, nta muzarendo zikurasa iyo mbunda. Ubwo iyo mbunda isaba kuyiga. Izo mbunda ni BM zakozwe n'Abarusiya, zirasaba noneho ni abacanshuro 79 bazikoresha. Ni imbunda zakoze guhangana n'igihugu n'ikindi cyangwa ibirindiro by'ingabo muri Rongo Range kuri point ngomeza hano. Bavandimwe murebe rero uko turi gupfusha abacu, gusa genda bunamiye kinari majambo Frank. Tumaze kumva ibiraho kuri tere, katumve nanone abangaba inama bagira abantu. Wowe wiyemereye ko wisha abantu ku Gikongoro kandi wari uri muri izo maze ruhindi, niba utari umurwayi, wowe wiyemereye ko wisha abantu ku Gikongoro kandi wari uri muri izo nkotanyi, uramutse ubibajijwe hari ikosa ryaba rihari koko? Shobuja Kagame we yaravuze ngo abo bica barabishe, mwega n'umuntu atakwica. Ubwo bibajijwe hari ikosa ryaba ririmo? Zo nuko gusa benda baza kubabeshyera niho nge nagirira ikibazo, ariko bababajije ibyo mwakoze muri inkotanyi mukamwarisha abantu, ikibazo ni ikihe koko? Ruhindisha arwaye mu mutwe, impamvu yaza kuba atarwaye mu mutwe baramubwira ati iranga ni ibihugu. Ruhindisha nakabatesha igihe, Ruhindisha arwaye mu mutwe, impamvu yaza kuba atarwaye mu mutwe baramubwira ati iranga ni ibihugu. Ati si ibihugu ni isine, kandi abana birimo bivuga ati tuvuka ku Gisagara, abandi duturukahe. Rwose Ruhindisha afite ikibazo, ariko no kubera abantu benshi yishi baba bamugarutse. Uwo mukoroneri ngo niba ari koko oya yarabyivugira ngo yarabyemereye. yego burya Ruhindisha arabyemeye ko yishora, njye nagira wenda ni ukumubeshya cyangwa se kumuharabika. Akaba yari umusirikare usanzwe gusa, buriya hari abasirikare barwana n'abasirikare, ariko hari umuntu ujya mu baturage akarimbagura. Hano kumbwa twafite abantu batatu bamaze kwemerera ko bakoze ibyaha byo kwica abantu mu Rwanda, batatu. ni bande bamaze kumara bagiye bica babwiye batwakoza wakomeje kuryuma hakanangira. Koroneri Ruhindisha yiyemereye ku Gikongoro, byabereye aha. General Frank Mugisha yarabyiyemereye, Bonyine gusa usibye ko na General Makanzu yarabyiyemereye. Hari umusirikare wigeze kumbwira twari Kanombe, Kivu Kanombe muri 2002. Ubwo yarantwaye nyine ngiye mu Mutara, twagiye kuvuga ubutumwa bwo gutangira itorero hari amakinga. None hano yarambwira ati mujye mudusengera neza, ati
hari igihe umutima unkomanga, hari ibintu nakoze ariko numva nta mahoro